Kubleshibuni pi bepeja kanika report kepada mynta kasngi ka khat ru tarik nailar hajar arpau. Katkum kanika report balai thu dekat tenat ka koi ka khya jongka sarkar India laong baki bru ki bayo pang covid khat khandai hapro kawai kari India ka batang hapo ka arab sau kanta mynta ki don kamba henru phulai hajar sau spa khandai phau. Ki ba koi no san phulai hajar lai spa arpo ar bat lada khinlang baro ki bayo pang hapro kawai kari India mynta ki lakiu biang shaka arsan lak prap khandai hajar henruspa prapu arngot. Napedeng kini kat pralak rupu ar hajar aspa san papra kidai kibla koino bat sab khandai hajar khandai spa prapu ngut kidai kibla yapno lani klat no. Kibrang don mentah pedeng kajingsha sumar kidon komba henrulak nyop hajar sau spa sau ngut. Kijala kibla palat ya kashilak ngut ha kajingsha kta ha uni covid khat khandai kiba hapo kari India kilong kumni harum. Wei kadai kecela Maharashtra baro san lak prap sau hajar nyospa san pesau. Tamil Nadu lai lak lai pu ar hajar sispa san. Andhra Pradesh ar lak prap wei hajar praspa khat nyau. Karnataka ar lak khat khandai hajar khandai spa ar punru. Delhi shilak san pu wei hajar khandai spa ar papra. Uttar Pradesh shilak san pu hajar hendru pu wei. West Bengal shilak khatlai hajar sau spa lai pu ar. Bihar shilak shi hajar san spa san pu wei. Habangi phai patchaka jala Meghalaya katkum ka report pamenta kasngi hadu kapor shipho baje laong baki don kumba hendru phulai ngut ki bayo thamai ya kanika jingpang covid khat khandai. Na East Khasil district hendru ngut kidai ki pajba. Ribhoi district khandai ngut kidai ki pajba. Na West Garo Hills sapo prangut live khandai ngut kidai ki BSF bat khandai ngut kidai ki pajba. Kat baki bakot kidon komba henru phongut. Na pedeng kini lai ngut kidai na po Ribhoi district. Na West Janja Hills iway na East Khasil Hills san pondrungut. Lada khainlang kibri ka bayo yakan ka jingpang covid khat khandai habro kawai ka jala Meghalaya kila kiu shaka shi hajar lai spa san psaungut. Na pedeng kini henru ngut kidai kibla klat no bat henru spa san pesan ngut kidai kibla koj. Kiprang don mentah pedeng kajingsha sumar lani aktif kes kidon kemba henru spa khandai phulai. Katkum kanika report ki bakoj haka jala Meghalaya menta kila kiu shika sapo pra point lai punyo persen. Habangi phai patchak report jongkari India menta kaladon haka kerdan kabalai haka jingbun jong kibayo yakanika jingpang covid khat khandai bat haka kerdan kabaningkong haka jingbun kabatang hapo ka arpsau kanta. Kat baki bakoj hapro kawai kari India menta kila kiu shaka nyop huwei point khandai huwei persen. Kibla klat no kidon tang wei point khandai phulai persen nabro kawai kari India. Tang kini kubleshibun.